ngihambile emsebenzini fika lapha ngabona kule truck ye-riot police le mota ye-council ngathi u-chairman uKhaji ade khona wazama ukuthi aphume lawo ukuthi babuya kuzokukhanya indawo leyi inkinga yini, but abazange bakwanisa ukuthi bempe i-court order because thina sihlezi lapha azange siphiwe even incwadi ezitshengisa ukuthi kumele sisuke kule indawo ama-eviction orders, but lapho ngibona isibhedlela sesibuya sesiphiwe ngokudilisa izindlu zethu. So silemuli, silabantwana, amabhedi abantwana wonke kwanethwa lizulu, amabhuku abantwana, ama-textbook, ama-textbook wonke kwanethwa lizulu. So sisendaweni enzima, angazi ukuthi sizaphila njani, kumbe bakhona abangakwanisa ukusincedisa. Ngiyabona ukuthi konke kubonakele kuleli ndawo. Selesikhathi esingakanani lihlala lapha? 10 years lapho, 10 years.